Timu ya Kenya muthako wa ngundi no ithiete na mbere gukorwo magika mehariria mao mbere ya ngucanio cia Commonwealth irikakorwo ikianjia mweri ukite Gold Coast bũrũri-inĩ wa Australia. Timu ino ya athaki 11 anake 7 na airĩtu 4 ireka mehariria mao thĩinĩ wa Nakuru Amateur Club kĩrĩa kĩoĩkaine mũno ta Madison Square. Regia ya timu ino gukorwo igitanya gukorwo igika wega macindano-inĩ maya, athaki matirĩ marakorwo makiamũkĩra gloves cia gukorwo magika mazoezi mao. Tiga no ria bado tutari turareherwo kuri gloves nyamu ici tuthakaga nacio, hari nyamu twikaga sparring muthaki na muthaki ungi makarwa nigetha tukahota kuona mahitia haria tukahota kumenya uria ogo tukamenya uyu ena speed kana uyu slow tukamenya speed yake tuongera. Munini wake muthaki Benson Gesharu uria uhotete ngoga cia silver na bronze macindano-inĩ maya nirakorwo agitanya gukorwo akiukia ngoga ya gold macindano-inĩ ma mwaka uyu. Ino ni Commonwealth igutuika Commonwealth ya gatatu, ya mbere ndacindire silver, ya kere bronze, riu kwi medal icio ithatu no imwe tareho ni gold. Riu ni ngithi Gold Coast kiria ndirarora muno ni gold, ni njui mwathani nani andu muci mahoere na ni njui kila kindu ni guthi uria kiagirire. Oho muthaki Nixon Abaka uria thaka ngucanio ici rita riake ria muthia ninatanya gukorwo akirehera Kenya ngoga ya gold. Langu obviously kuja na medali. So long as nitapata medali unajua nitakuwa nimeacha at least a mark kwa historia ya Commonwealth Games. Timu no ya Kenya inathakia na airĩtu kuria muthaki Christine Ogale wa gĩkĩro gĩa flyweight ni arakorwo agitanya gukorwo akihota ngoga ya silver, thutha gukorwo akihota ngoga ya bronze macindano-inĩ ma Glasgow. Kama mchezaji last year niliwai bronze, this year nataka kuwai. Musema things zinaendanga a step by step. Hata ukianza safari uwezi anza na miguu zote mbili. You nili get bronze, hata sitaki gold, nataka tu silver kwanza ndio ni get hiyo bronze baadaye.